Isithembiso sika Baba. Konke uchiphikirwa chababa. Amandla kamoya oyingcwele. Isimba lomoya mthembu. Unembeswa ngamandla kamoya oyingcwele nangomlilo. Ungawombekwa nesimba lomoya mthembu nomoto. Ngene emthandazweni. Phinda phamnamato. Zinikele. Ziphi. Hlobo esithandekayo. Amayinodikanwa. Nawe namhla. Newe nasuno. Ungaqinisa ekukhulekeni. Ungatsungirira pakunyengetela. Ungaqinisa ekunxuseni. Ungatsungirira pakukhumbira. Ulindele isithembiso sika Baba. Bakarindira chiphikirwa chababa. Usumhlophe njalo. Kana chingwachena kudaro. Lalela sihlobo sami. Tshela mama. Umoya oyingcwele. Moya mutsene. Isithembiso sika Baba. Chiphikirwa chababa. Yehlela phezulu. Nkosi mayikubusise. Ishenga kurophatha. Uzabhaphathizwa ngomoya oyingcwele. Uchabhaphathizwa nomoya mthene. Kungakabi izinsuku ezini. Sihlobo esithandekayo. Amayinodikanwa. Inhliziyo yakho. Moyo wakho. Ayiphakame. Usimuke. Khangela isithembiso sika Baba. Tarise chiphikirwa chababa ichi. Umoya oyingcwele. Moya mutsene. Umoya oyingcwele. Moya mutsene. Umthokozisi. Munyaradzi. Amandla kamoya oyingcwele. Simba lomoya mthene.
Siyalamukela lonke zihlobo zami kunkonzo yantambama. Singakadluleli phambili asicimezeni sonke sizwe umthandazo. Thixo kaAbrahama, Thixo kaIsaka noJakobe. Malibonga igama lakho elingcwele Baba. Siyakubonga ngokusivumela ukubuthana phambi kobuso bakho. Thina abantwana babantu Nkosi yami. Sibonga lolu thando olungako sithande ngalo Baba. Ukuze Nkosi yami ngezwi lakho silungise sifanele izulu. Sesithe gwaqa Baba ukuzwa lokho othanda ukuthi sikuzwe ntambama. Vula inhliziyo yomunye nomunye Baba, sizwe lokho umoya akutshoyo emabandleni. Thixo wami makuthi konke othanda sikuzwe, usisize moya oyingcwele sikuzwe. Baba, impilo zethu khanyise kuzo, imihambo yethu khanyise nemicabango nezizindlo zethu. Baba, ukuthi konke okubi okungafanele usihlanze kukho konke okungcola okomzimba nokomoya Baba. Sifisa lokhu Baba ukuthi sipheleliswe ebungcweleni besiminya ukuze Nkosi sikubone Thixo wami. Manje Msindisi, njengoba izwi lakho liyofundwa manje, yelula isandla sakho Baba, uphilise bonke abagulayo, uzale kutsha, ungcwelise, wembese ngamandla kamoya oyingcwele. Siyakubonga Baba, siyakholwa Thixo kwenziwe ngegama lika Jesu elimi njalo kuze kube phakade. Amen. Siyabonga sihlobo ezithandekayo ukuthi sibuthane namhla ntambama ngesikhathi selizwi lenkosi. Tinotenda hama dzinodikanwa kuti tiungane nhasi manheru nenguva ino yeshoko raMwari. Kuhle ukuthi abantu babe nethuba nesikhathi sokulalela uThixo ekhuluma phakathi kwabo. Zvakanaka kuti vanhu vave nemukana, vave nenguva yokuteerera Mwari achitaura pakati pavo. Khumbula phela uThixo uthi yena laba bantu ngizenzele mina ukuba babonakalise udumo lwami. Rangarira kakuti iye Mwari anoti ivo vanhu vandakazvivumbira kuti vaparidze kurumbidzwa kwangu. Manje namhla ntambama siyadlulela phambili singeneke ezwini likaThixo. Haleluya. Nasi manheru tinopfuurira mberi tipinde mushoko raMwari. Sibonga uThixo ngePhasika. Tinotenda Mwari nePaseka. Ngemfana kaThixo esusa izono zezwe. Negwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Ngoba uKristu Jesu uyiPhasika lethu samhlatshelwa. Haleluya. Nokuti Kristu Jesu iPaseka redu wakatibayirwa. Amen. Wathe ehlatshwa sakhululwa. Akati achibayiwa tikabva tasunungurwa. Sakhululwe zonweni, takasunungurwa muzvivi. sakhululwe bugilini bezono kuSatani. Tikasunungurwa muhuranda hwezvivi kwa Satani. Saphinda saphiliswa ngemidwa yakhe. Amen. Tikapinda tikaporeswa nemavanga ake. Manje iPhasika liyakhulula. Paseka inosunungura. uJesu Kristu weNazaretha emva kokuvuka kwakhe wazibonakalisa kubafundi kwakhe for 40 days. Jesu Kristu mushure mokumuka kwavo kubakafa vakazviratidza kuvadzidzi vavo kwemazuva 40 ngokulinganisa langesikhumbuzo sezikwanile lezo 40 days. Nokuinzanisa nechirangaridzo ichocho mazuva 40 akwana. Manje kuyamangalisa lokho. Zinoshamisa izvo. Ofileyo wangcwatshwa okwathi ngemva kwensuku ezintathu wavuka enomzimba wobukhosi. Akafa, zinoshamisa akafa, akavigwa, akamuka mushure memazuva 3 aino muviri wokubwinya. Uyazi ukufa kukaJesu kwamangalisa kwenzeka izinto ezingazake zenzeke umuntu esifa. Unoziva kufa kwa Jesu kunoshamisa kwakaitika zvimwe zvinhu zvakanga zvisina kujairika kuitika. Kwathi uJesu esifa kwacicha ilanga, uyazi kwazamazama umhlaba kwadabuka amatshe, kwathi leveli lethempeli ladabuka kabili. Kwakatishe Jesu vachifa kukadzima nezuva kukazununguka nenyika yose ikadengenyeka, mabwiro akazaruka, mabwe akatsemuka. Iveli lethempeli ladabuka kusukela phansi kusiya phezulu. Chidzitiro chetemberi chakatsemuka kubva pasi kuenda kumusoro. Kanti ngubani lolo kufa kunje? Kondiyani kwano rufu rwakadai? uJesu Kristu mfana kaThixo esusa izono zezwe. Haleluya. Jesu Kristu gwayana raMwari anobvisa zvivi zvenyika. Amen.
kwathe sifa kwamangalisa akati achifa zikashamisa kwaze kwathi umdala lowana ibutho elalimlindile lithe libona konke okwenzekayo wavuma wathi impela glory to God lo ube indodana kaThixo zikaitika kuti mukuru ya musoja akanga akarinda achiona zvichiitika izvozvo zvikamutendisa akati zviro kwazvo uyo anga ari mwanakomana waMwari. uthe chiyumzimba laphana akati achisiya muviri paya uJesu waphile emoyeni Jesu akararama mumweya uKristu ilizwi likaThixo walandela imoya eyayibotshiwe eyayisekubotshweni eHades. Kristu shoko raMwari iye Kristu akachitevera mweya yakanga yakasungwa kuHades. eHades kwachunyayela ivangeli madoda kuHades kwakaparidzwa vhangeri varume. ngiyakholwa mina ukuthi iwafika wachumayela indaba efana nayo ndinotenda ini kuti wakasvika akaparidza nyaya yaifanana. simuza uJesu eqala ukuchumayela uthi isikhathi siphelele umbuso kaThixo usondele phendukani nikholwe ivangeli. tinomunzwa Jesu achitanga kuparidza achiti nguva yazadziswa ushe bwokudenga bwaswedera pedyo tendevukai mutende ivhangeri. yafika indaba yevangeli emimoyeni ebotshiweyo yakasvika nyaya yevhangeri kumweya yakanga yakasungwa. malibonga igama lenkosi ngaritendwe zita raShe. kwahlatshwa iphasika khona le kukabayiwa paseka ikoko owakholwayo akatenda wakhululwa akasunungurwa ngelanga langesonto ekuseni nomusi wesondo mangwanani uJesu weNazaretha Jesu weNazaretha wavuka enqobile haleluya akamuka akunda. Amen. wanqoba ukufa akakunda rufu wanqoba ithuna akakunda guva wanqoba amandla okufa akakunda nesimba rorufu wayathatha amakhiye awokufa neHades akatora makiyi orufu neHades waphume waphethe akabuda akatakura ungqongqoshe unqobile haleluya akunda mukundi. uyabona ke unoona sikhonza inkosi ephilayo haleluya tinoshumira Ishe mupenyu. amen Amen. uJesu weNazaretha Jesu weNazaretha engcwabeni lakhe muguva rake akula lutho amuna chini akula thambo amuna kana bvupa ngoba wavuka nokuti wakamuka ephilile ari mupenyu. haleluya Glory to God. ingilosi mutumwa yahlala phezu kwelitshe akagara pamusoro pebwe elalivala emnyango laphana rakanga rakavhara pabwiro paya yatshela abomama labana bafikayo akachiudza vanamai vakasvika vaya yathi yona akati iye ningesabi musatya imi ngiyazi ukuthi nifuna bani glory to God ndinoziva kuti muri kutsvaka ani. Amen. nifuna uJesu munoda Jesu. haleluya Amen. akakho lapha hapo pano uvukile njengokutsho kwakhe wakamuka sezvakareva. hambani nitshela abafundi bakhe endai munoudza vadzidzi vake baye eGalile vakaenda kuGarileya niyohlangana naye khona nosangana naye ikoko. hlobo esithandekayo hama dzinodikanwa Jesu uyaphila Jesu mupenyu sikhonza uphila tinoshumira mpenyu. waziveza ke akazviratidza ke azibonakalisa kubafundi bakhe achizviratidza kuvadzidzi vake ngendlela eziningi nemutobo yakasiyana. igama lenkosi malibongwe zita raShe ngaritendwe. kulobufakazi besiminya kuno uchapupu ukuthi kwati uJesu wavuka kwabafileyo kuti Jesu akamuka kuvakafa wabonakala akaonekwa wadla akadya wakhuluma nabo akataura navo waphila nabo akararama navo wahamba nabo akafamba navo wangena lapha bakhona akapinda pavakanga vari esenza izimanga achiita zvishamiso ebatshela indaba zombuso kaThixo njengokutsho kwelizwi likaNkulunkulu. achivaudza zvoumambo hwaMwari sokutaura kweshoko raMwari. Siyambonga uThixo namhla ngenkonzo yantambama. tinovatenda Mwari nhasi neshumiro yamadekwana. Ake sizwe indaba emangalisayo ngatimbodzwai nyaya inoshamisa esilethelwa ngumoya yatiri kuunzirwa nomweya mutsvene. Haleluya. Glory to Sonke God. masinyane sivule kumisebenzi yabapostoli. tose nokukurumidza ngatiendei tizarure kuna mabasa avapostoli. Chapter 1. kuna mabasa 1 Sifunde kusukela kuverse 1. tichitanga pavhesi 1 Imisebenzi yabapostoli chapter 1 verse 1. mabasa avapostoli chapter 1 verse 1. Theophilo, ngilobile incwadi yokuqala yalokho konke uJesu aqala ukukwenza nokukufundisa. Kwaze kwaba usuku akhutshulwa ngalo eyalile ngomoya oyingcwele abapostoli abebakhethile. Waziveza kubo esaphila emva kokuhlupheka kwakhe ngezibonakaliso eziningi
ebonwa yibo izinsuku ezingama40 ekhuluma ngokombuso kaThixo. Verse 1 to 3. Theophilo, ndakanyora rugwaro rokutanga rwazvose zvakatanga kuitwa nokudzidziswa naJesu, kusvikira zuva raakakwidzwa, amborayira nomweya mutsvene vaApostora vaakanga asanangura, vaakazviratidzavo kwaari nezviratidzo zvizhinji ari mupenyu, shure kwokutambudzika kwake, achionekwa navo mazuva ana 40, achitaura zvinhu zvobushe bwaMwari. Nangu umzalwane uLuka. Uyu muzvarwa Luka usitshela into emangalisayo lapha. ari kutiudza chinhu chinoshamisa apa. Uthi enencwadini yami ngaloba ngakutshela ngalokhu Jesu akwenzayo, Theophilo odumileyo. Ari kuti haiwa Theophilo, ndakakunyora rugwaro rwokutanga rwazvose zvakatanga kuitwa nokudzidziswa naJesu. Akwaqala kwenziwa nguJesu eqala ukuchumayela. Zvakatanga kuitwa naJesu achiparidza. Walandisa ngokuzalwa kwakhe. Akachirondedzera nekuberekwa kwake. Ngendlela isimanga. Nomutobo uri chishamiso. Ezalwa kungela ndoda uJesu. Achizvarwa pasina murume Jesu. Ukuzalwa kwakhe kwabikelwa abelusi beselusi izimvu bebikelwa zingilosi zasezulwini. Kuberekwa kwake kukachiziviswa vafudzi, vachiziviswa nevatumwa avo vakanga vachifudza makwai, vatumwa vafudzi avo. uLuka wachaza imisebenzi kaJesu. Luka akachitsanangura mabasa aJesu. Echaza ubuncane bakhe sesengumntwana. Achitsanangura udiki hwake achiri mwana. Nezimanga ezenzakalayo khona lapha. Nezishamiso zvakaitika ipapa. Nabadala bambona bathokoziswa ikuzalwa kukaJesu weNazaretha. Nevakuru vakamubona vakafadzwa nokuzvarwa kwaJesu weNazaretha. Osimona bathi bembona uJesu bathi, Nkosi, sungamukisa inceku yakho kahle ngoba amehlo ami abonile usindiso lwakaIsrael. Bana Simoni vakati vachimuona vakati, aiwa Ishe, mungachitora henyu muranda wenyu nokuti ndaona ruponeso rwomweya wangu. Uyabona, yebo kule minyaka esizwayo kaJesu esingayizwayo, I mean to say esingayizwayo, esuka after 12 years kuze kuyefika lapha aqala khona ukuchumayela esele 30 years. Hongu pane panhoroondo youpenyu hwake Jesu pana mamwe makore atisinganzwi nezvawo, kubva pamakore ane 12 pagumi nemaviri remakore raakanga ainaro. Hatina kuzonzwa nhoroondo yake, takazomunzwa ave ne30 years akutanga kuparidza. Yona khona lapho kumnyaka yona leyo ipapo pamwe makore iwayayo siyakholwa thina lapha tinotenda isu pana kukhona uJesu akwenzayo. Zviripo Jesu zvaakaita. Yebo uthi umbhalo alubana kuyalotshwa akwenzayo, incwadi zazemhlabeni zingeke zanele imisebenzi ayenzayo. Hongu zvinotaura magwaro anotaura kuti pamabasa ose akaitwa naJesu dai ainyorwa hakuna bhuku yaigona kutakurika nemabasa akaita. Kodwa lezi ezilotshiweyo asi izvi zvakanyorwa zilotshela ukuba sikholwe thina, zvakanyorerwa kuti isu titende, ukuthi size sibe nokuphila okuphakathi, kuti isu tigova noupenyu ngegama lakho Jesu Kristu, nezita rake Jesu Kristu. uLuka wachaza nemisebenzi yakhe. Luka akachitsanangudza nemabasa ake. Wathi kulungileke, Akati zvakanaka, ukulobile lokho. akati ndazvinyora isi. Manje kathesi Zvino zvino usichazele enye indaba ari kutitsanangurira imwe nyaya eqakathekileyo zihlobo zami, inokosha hama dzangu. engithanda ntambama wonke umzalwane nawe olaleleyo, ke sifake inhliziyo yethu khona lapha. Yandinodawo kuti nhasi manheru iwe muzvarwa timboisa moyo yedu isu tose takateerera pazviri. Sizwe indaba luLuka ayivezayo namhlanje. Tinzwe iyi nyaya Luka yaari kuisa pachena nhasi uno. Kuverse 4 siqale lapho. Verse 4. Esebuthene nabo wabayala ukuba bangamuke eJerusalema, basihlalele isithembiso sikayise sona enisizwile ngami. Verse 4. Akavarayira avungana nawo kuti varege kubva Jerusarema asi vagarire chipikirwa chaBaba, icho chiya
chavakanzwa kwandiri. Uyabona lapho uJesu laya abafundi bakhe. Apa Jesu ari kurayira vadzidzi vake. Uthi yena Ari kuti iye lingamuke eJerusalema. Kuti varege kubva Jerusalema. Lihlalele isithembiso sikaBaba. Asivagarire chipikirwa chababa. Lelisiyane lisizwe ngami. Achiti chiye chamakanzwa kwandiri. Esomthokozisi. Chomunyaradzi. Umoya oyingcwele. Haleluya. Yamutsene. Yena lo umoya oyingcwele. Iye yamutsene. Isithembiso sikaBaba. Chibimbiso chaMwari. Wasebalaya ke. Akachivarayira ke. Wabatshela abafundi. Akavaudza vadzidzi. Wathi bafundi. Akati vadzidzi. Lingasuke eJerusalema. Musabva Jerusalema. Kodwa asi lindelani isithembiso sikaBaba. Murindire chivimbiso chababa. Elasizwa ngami. Chamakanzwa neni. Verse 5. uJohane wabhapatiza ngamanzi, kodwa nina niyakubhapatizwa ngomoya oyingcwele kungakabi izinsuku eziningi. Hallelujah. Glory to God. Johani zirokwazo wakabhabhatidza nemvura, asi imi muchabhabhatidzwa nomweya mutsvene mazuva mazhinji asati apfuura. Akuzwa amazwi lamangalisayo. Imbonzwai mashoko aya. uJesu uthi kubafundi bakhe. Jesu anoti kuvadzidzi vake. uJohane wabhapatiza ngamanzi. Johani wakabhabhatidza nemvura. Njengoba babembonile ebhapatiza. Sezvo vakanga vamuona achibhabhatiza. Naye uJohane wabhapatiza uJesu. Naiye Johani akabhabhatidza Jesu. Kodwa uthi kulabafundi bakhe. Asanoti kuvadzidzi vake. Lina bafundi lina. Imi vadzidzi imi. Lina madoda lina. Imi varume imi. Lina engilikhethileyo lina. Imi vandakasanangura. Niyakubhapatizwa ngomoya oyingcwele kungakabi izinsuku eziningi. Muchabhabhatidzwa nomweya mutsvene mazuva mazhinji asati apera. Uyabona ubhapatizo lolu? Unoona ruombeko uru Luhlukile ulukaJohane. rwakasiyana nerwaJohani. uJohane wabhapatiza ngamanzi. Johani akabhabhatidza nemvura. Kodwa laba Asi ava abakholwe kuJesu, ava vakatenda kuna Jesu, abamlandele ngokuphinda ukuzalwa, vakamutevera nokuberekwa kutsva, basebehlanjululwa ngeqiniso. vakachicheneswa nezokwadi. Laba banjalo laba Ivava vakadai, abamlandele ngokulunga, ivava vakamutevera nokururama, ababhapatizwa ngamanzi madoda, avabhabhatidzwe nemvura varume, balindela babhapatizwa ngomoya oyingcwele. vanorindira vobhabhatidzwa nomweya mutsvene. Haleluya. Amen. Amandla kamoya oyingcwele Simba romweya mutsvene alanda umuntu osengcwele madoda, anovinga munhu ave mutsvene varume, ozelwe kutsha, akaberekwa kutsva, wangcweliswa, akacheneswa, abeselindela umoya ke lo, ochirindira mweya uyu, selindela isithembiso sikaBaba. ochirindira chipikirwa chababa. Hayi khona ukuthi umuntu ubhapatizwa ngamanzi Kwete kuti munhu anobhabhatidzwa nemvura. yebo umuntu uyabhapatizwa esezelwe kuthi uyabhapatizwa kuyisiboniso sangaphandle, kulungile. Wonke munhu anobhabhatidzwa kana aberekwa kutsva, icho chiratidzo chekuno kunze kumuviri uyu. Kodwa Asi akhona amandla kamoya oyingcwele riripo simba Hallelujah. romweya mutsvene ehlela phezu kwalabo onhliziyo zabo zithe zasokwa zenziwa zabangcwele ngokuhlanza kwegazi likaJesu weNazaretha. anoburukira pamusoro pemoyo iyo Glory to inenge God. yadzingiswa Hallelujah. neropa raJesu Kristu weNazaretha. Qaphela, Chere laba bafundi laba ava vadzidzi ava babemlandele ngokuphinda ukuzalwa, vakanga vamutevera nokuberekwa zvekutsva, babezelwe kutsha. vakanga vakaberekwa kutsva. Kwathi laphana kuJohane 17 Paya paya neJohani 17 bahlanjululwa ngeqiniso, vakacheneswa nezokwadi. isinyathelo sesibili. Chinhano chechipiri Sebatshela uJesu ochivaudza Jesu, esebuthene labo lapha. aungana navo apa. Uyakuzwa khona? Unochinzwa izvi, Ubabuthanisile unovaunganidza, sebatshela ochivaudza ukuthi okuti lina imi liyakubhaphathizwa ngomoya oyingcwele muchabhabhatidzwa nomweya mutsvene kungakabi izinsuku eziningi. mazuva mazhinji asati apera. Nansi esinye isinyathelo sesithathu, Ichi chimwe chinhano chechitatu isehlakalo esimangalisayo. chinoshamisa. Nansi isehlakalo
Echichitiko esimangalisayo chinoshamisa sokubhabhathizwa ngomoya oyingcwele. chokubhabhatizwa nomoya mtsvene. Zwana ke Inzwa asuye Johana obhabhathiza ngomoya oyingcwele, hasi Johana nobhabhatiza nomoya mtsvene asuba kwete. bafundisi ababhabhathiza ngomoya oyingcwele, hayi Avasi vafundisi vanobhabhatiza nomoya mtsvene kwete. naye uJohana Naiye Johani uyalandula ukuthi unorambawo futi. yena ubhabhathiza ngamanzi, Iye unoti ndinobhabhatiza nemvura. ozayo emva kwakhe Asanouya shure kwake. zwana ukuthi yena oza emva kwakhe uyekwenzani. Inzwa kuti iye anouya shure kwake unoita sei. Matthew chapter 3, Pana Matthew chapter 3. gijima ufike khona sithandwa sami. Amen. Matthew chapter 3 verse 11. Uthi uJohana, mina ngiyanibhabhathiza ngamanzi niphenduke. Uyakuzwa lokho? Ini ndichakubhabhatidza nemvura mutendebuke. Unozvinzwa izvi? Kepha lo ozayo emva kwami umkhulu kunami, angifanele ukuphatha nezicathulo zakhe. Yena uya kunibhabhathiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Haleluya. Asi unouya shure kwangu une simba kupfuureni. Uyo wandisakafanira kutakura shangu dzake. Iye uchakubhabhatidzai nomoya mutsvene nomoto. Abafundisi Vafundisi ababhabhathizi ngomoya ongcwele, avabhabhatidzi nomoya mutsvene hayi, kwete. umbhalo uyakuveza sobala lokho. Rugwaro runoruburitsa pachena izvi. uJohana wabhabhathiza ngamanzi, Johani akabhabhatidza nemvura abantu baphenduka. vanhu vakatendeuka. Yebo, Wonke abafundisi vafundisi bayabhabhathiza namanje vanobhabhatidza namanje emanzini mumvura egameni likayise nelendodana likamoya ongcwele, muzita rababa neromwanakomana neromweya mutsvene. kodwa Asi obhabhathiza ngomoya oyingcwele anobhabhatidza nomoya mutsvene nangomlilo nomoto owasezulwini wokudenga nguJesu weNazaretha. ndijesu Utsho weNazaretha. njalo uJohana, Anotaura kudaro Johani. abesesithi la Ochiti zvakare lo ozemva kwami unouya shure kwangu mkhulu kunami. mukuru kwandiri. Uyakuzwa lokho? Unozvinzwa izvi? Obhabhathiza ngomoya ongcwele Anobhabhatidza nomoya mutsvene mkhulu kunathi sonke. mukuru kwatiri tose. Obhabhathiza ngomoya ongcwele Anobhabhatidza nomoya mutsvene kalingani nabantu, hainzani nevanhu kafani nabantu. hafanani nevanhu. Obhabhathiza ngomoya ongcwele Anobhabhatidza nomoya mutsvene nguJesu weNazaretha. Jesu weNazaretha. Haleluya. Lowana owalungisela indlela nguJohana, Iye uya wakagadzirirwa nzira naJohani ememeza ehlane laseJudiya achishevedzera murenje reJudhiya ethi ukhona ozayo emva kwami. achiti ariko anouya shure kwangu. Yena lo, Iyeye yena lo, iyeye yena lo iyeye uyobhabhathiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. bhabhatidza nomoya mutsvene nomoto. Igama lenkosi Zita malibonke. raShenga ritendwe. Asibuyele kumisebenzi Ngatidzokerei kuna mabasa. chapter 1 laphana. Kana chapter 1 paya. uJesu utshela abantu ke Jesu anoudza vanhu ke abafundi bakhe, vafundisi. uthi yena Unoti uJohane verse 5 wabhabhathiza ngamanzi, kodwa nina niyakubhabhathizwa ngomoya oyingcwele kungakabi izinsuku eziningi. paverse 5 nokuti Johani zvirokwazvo wakabhabhatidza nemvura, asi imi bhabhatidzwa nomoya mutsvene mazuva mazhinji asati apera. Igama lenkosi malibongwe. Zita raShenga ritendwe. Oh, nansi isithembiso sikababa, Echi chipikirwa chababa umoya oyingcwele. mweya mutsvene. Uthi uJesu Jesu anoti kungakabi izinsuku eziningi. mazuva mazhinji asati apera. Uyezwa sihlobo sami, Unonzwa hama yangu? wena ozelwe kutsha, Iyewe wakaberekwa kutsha, wena ongcwelisiweyo, iyewe wakacheneswa. nansi isithembiso sikababa, Echi chipikirwa chababa ungaphelele ebungcweleni kuphela, usaperera pautsvene chete, dlulela phambili pfuurira mberi kulesithembiso sikababa, kune chipikirwa chababa. ubhabhathizwe ngamadla kamoya oyingcwele, Ubhabhatidzwe nesimba romweya mutsvene. ubhabhathizwe ngomoya oyingcwele, Ubhabhatidzwe nesimba romweya mutsvene. ubhabhathizwe ngomoya oyingcwele nangomlilo. Ubhabhatidzwe nomweya mutsvene Haleluya. nomoto. Isithembiso sikababa. Chipikirwa chababa. uJesu uyabatshela abafundi, Jesu anovavudza vadzidzi. nanka amazwi amnandi bantu, Haya mashoko akanaka andawonye lalesi sithembiso lesi. aya akabatana nechipikirwa ichi. Uthi uJesu Anoti iye Jesu kungakabi izinsuku eziningi. mazuva mazhinji asati apera. Lalela sihlobo esithandekayo, Teerera hama inodikanwa. usuzelwe kutsha, Waberekwa kutsha, usungcwelisiwe, wacheneswa, awukembeswa ngamandla. hausati waombekwa nesimba romweya mutsvene. Isithembiso sithi
chipikirwa chinoti ungabhabhathizwa ngamandla kamoya ongcwele ungabhabhatidzwe nesimba roMweya Mutsvene kungakapheli insuku eziningi mazuva mazhinji asati apera. lesi sithembiso Ichi chipikirwa ngesakho ngesami ndechako ndechangu kungakabi insuku eziningi asati mazuva mazhinji asati apera. haleluya Glory to God. nansi isithembiso Echi chipikirwa khangela mzalwane wena ongcwelisiweyo tarira iwe mdikani wakacheneswa sezwa lapha ngolesibili takanzwa panapa nomso wechipiri inkosi isitshela ukuthi wena ongcwelisiweyo zahlukanise ishe vachitiudza kuti iwe wakacheneswa zvitsaure zinike ithuba zvipe mukana phuma entweni zomhlaba buda pazvinhu zvenyika yekelo kwezwe lonke regedza zvenyika zingcwelise zvichenure zikhiphe phakathi kwabantu zvibvise pakati pevanhu woba wedwa lo Thixo iva wega namwari sondela kuThixo naye akusondela kuwe swedera kuna mwari iye agoswedera kwauri umoya oyingcwele Mweya Mutsvene umthokozisi iye munyaradzi haleluya isithembiso sikababa chipikirwa chababa angabona impilo yakho mzalwane akaona upenyu hwako mdikani ingcwele uri utsvene inhliziyo yakho imhlophe moyo wako wakachena igezwe ligazi likaJesu wakagezwa neropa raJesu uJesu ekuhlanzile waba mhlophe Jesu akunatsa ukachena nawe uphumile emhlabeni newe wakabuda munyika wazehlukanisa ukazvitsaura wadela lokhu ukasiya izvo wadela lokhu ukaramba izvo wachiya lokhu yana ukasiya izvo wayekela lokhu yana ukaregedza nezvozvozvo uyazi mani unoziva waze waphumela ngaphandle kwemuzi kusvikira wabuda kunze kwesuo ngokwemibhalo sezvinoreva magwaro ngaphandle kwesango kusure ukoseri kwesuo ngokwemibhalo sezvinoreva magwaro umlimbe bona impilo engcwele mwari achiona upenyu hutsvene impilo emnandi upenyu hunonaka ebona ubungcwele nobuthixo empilweni ehlanzwe ligazi likaJesu achiona utsvene nounaku hweupenyu hwakashambidzwa neropa raJesu zwana ngutshele izwa ndikuudze umoya ongcwele Mweya Mutsvene uyahawukela leyo ndawo leyo anokwavita kana Hallelujah. kuchiva upenyu glory to hwakadaro God umoya ongcwele uyayifisa leyo nhliziyo Mweya Mutsvene unofisa unoshuva mwoyo iwoyo athi ngingangena lapha ati apapa ndingapinda kuhlanziwe la apa pakashambidzwa izulu lisebenzile apa denga rashanda igazi lihlanzile ropa rashanda umuntu luzahlukanisile uyu munhu wazvitsaura uphumile ezweni wabuda munyika haleluya Glory to God. impilo yakhe iselathini upenyu hwake huri paaritari udele konke wasiya zvose wazidela yena akazviramba iye wasuka ebubini akabuda muzvakaipa wahlukanisekile akatsauka akazvitsaura umoya ongcwele Mweya Mutsvene wathi ubaba baba vakati wathi umoya ongcwele uyakuhawukela Mweya Mutsvene unokuda unokukwavita ati ayihawukela impilo yakho anoti achidamo upenyu hwako ehawukela indawo lengcwele inhliziyo yakho le achida nzvimbo tsvene iri mumwoyo mako ukuthi akwembesa kugcwalise lapho kuti Glory to akuombeka God. kuzadze apa ayehlele phezu kwakho aburukire pamusoro pako igama lenkosi malibonga zita rashenga ritendwe lalela sihlobo sami Teerera hama yangu. zahlukanise zvitsaure ya Honguka. sondela egazini likaJesu swedera paropa raJesu ziphosele emlilweni kaThixo ohlanzayo zvikande mumoto waMwari unoshambidza uza kuhlanza ube mhlophe uchakushambidza uye yes wakachena umlilo kaThixo uza kungcwelisa moto waMwari uchakuchenesa amen kususa izinto zonke kuchabviswa zvinhu zvose kukhitshwa amabala kubviswe mavara kukhitshwa imbimbi kubvise zvakadai izvo kukhitshwa ukuchwabhana kwempilo kubviswe zvakaunyana kukhitshwe nanye into enjalo kubviswe nezvakadai xa usumhlophe njalo kana uchinge wachena kudaro lalela sihlobo sami teerera hama yangu umoya oyingcwele Mweya Mutsvene isithembiso sikababa chipikirwa chababa yehlela phezu kwakho chiyoburukira pamusoro pako igama lenkosi malibonga zita rashenga ritendwe uJesu ukhuluma indaba emangalisayo Jesu anotaura nyaya inoshamisa uthi lina bafundi unoti imi vadzidzi lingaphumi lapha eJerusalema musabva pajerusarema lingaphumi musabva lingasuki musabva pajerusarema ake lihlale eJerusalema garai pajerusarema nize nambathiswe kusvikira haleluya mabhabhatidzwa nomoya oyingcwele noMweya Mutsvene kungakabizi insuku eziningi mazuva mazhinji asati apera inkosi mayikubusise
ishe ngakuropafadze wena ofuna umoya ongcwele yewe unoda moya mtsele inkosi mayikubusise ishe ngakuropafadze nanti ilizwi lenkuthazo erishokoro kukukhuthaza uzabhabhathizwa ngomoya ongcwele uchabhabhathidzwa nomoya mtsene kungakabi izinsuku eziningi mazuva mazhinji asati apera asiqhubekele phambili ngatipfuurire mberi sizwe umhlangano lo kaJesu labafundi timbonzwa musangano uyu wajesu navadzidzi siqale kuverse 5 kulungile titange pana verse 5 uJohane wabhabhathiza ngamanzi kodwa nina niyakubhabhathizwa ngomoya oyingcwele kungakabi izinsuku eziningi nokuti Johani zvirokwazi wakabhabhatidza nemvura asi imi muchabhabhatidzwa nomoya mutsvene mazuva mazhinji asati apera sebebuthene bambuza bethi inkosi uza kubuyisela kuba Israel umbuso ngalesi sikhathi na wathi kubo ayisikho kwenu ukwazi izikhathi nemizuzu nguyise azimisele emandleni akhe zvino ivo vakati vavungana vakamubvunza vachiti ishe modzosera ushe kuvana vaIsraeri nenguva ino here akati kwavari hazvina kufanira kuti muzive nguva kana misi yakatarwa nababa amene nesimba ravo uyabona bakhuluma emhlanganweni lo ebuthene nabo unoona vakataura pamusangano vakaungana naye bayamtshela futhi lapha kukhanya lona usuphelile baphinda babuthana futhi vanomuudza apa zvinoratidza kuti uya wapera vakamuudza futi kusobala ukuthi basuka laphana babuthana kwenye indawo zviri pachena kuti apa vakabva apa vakanoungana pane esiza kuyizwa khathesi yatichanzwa zvakare sebebuthene khona lapho vakati vaungana ipapo basebembuza vakachimubvunza ngendaba yombuso kaIsrael nenyaya yezvoushe bwaIsraeri ukuthi uJesu uzawubuyisela na kuti modzosera here ushe bwaIsraeri uyazi ndoda unoziva murume ungamangali ngombuzo lo usashamisike nomubvunzo uyu lamadoda alandela uJesu la ava varume vaitevera Jesu basebekholwa ukuthi lo uyamangalisa lo vakanga vakutenda kuti uyu unoshamisa ubugqile esikubo ngaphansi kwamaRoma bungaphela uJesu yena lo esebuyisela ulamandla okubuyisela umbuso wabaJuda ezandleni zabo avachiziva kuti uranda hwavakanga vainahwo vari pasi pohuranda hwechiroma Jesu une simba rokudzosera ushe uhu kuvaIsraeri kodwa wabatshela wathi asikho kweni lokho akachivaudza akati hazvisi zvenyu izvi yekani lokho kukuthixo lezikhathi zakhe azimisileyo zviri kuna Mwari zvakarongodzwa naMwari nesimba ravo uhlelile lokhu uthixo emandleni akhe akazvironga iye Mwari musimba rake luyamangalisa lokho zvinoshamisa izvi uyeza ukuthi uthixo uyahlela izinto emandleni akhe unoona kuti Mwari vanoronga zvinhu zvavo musimba ravo inkosi mayikubusise ishe ngakuropafadze verse 8 kepha niyakwamkeliswa amandla glory to God sefikile phezukwenu umoya oyingcwele nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kufike nasemikhawulweni yomhlaba asi muchapiwa simba kana mweya mutsvene wabuya pamusoro penyu ipapo muchava zvapupu zvangu paJerusalema nepaJudiya rose napaSamaria nokusvikira kumugumo wenyika yekelani ngento zokubusa regedzai nezvinhu zvokutonga yekelani ngento zamaRoma regedzai zvinhu zvevaRoma izvi yekelani ngembuso wabaJuda regedzai ushe hwavaJudha lina imi lilomsebenzi mune basa imi hallelujah glory to God lina imi alibizelwanga lokho hamuna kudaidzirwa izvozvo mark that my brother bata ipapo apa alibizelwanga lokho hamuna lina kudaidzirwa imi izvozvo asikho kwenu kwemibuso lokho asisi zvenyu zvekutonga izvo asikho kwenu kwesiRoma lokho asisi zvenyu zvechiroma izvo yekelani lokho lina regedzai izvozvo kepha imi nina asi imi niyakwamkelisa amandla sefikile phezukwenu umoya oyingcwele haleluya muchapiwa simba mweya mutsvene abuya pamusoro penyu nxa sefikile phezukwenu kana asvika pamusoro penyu emoya kangcwele eligcwalisa mweya mutsvene akuzadzai uza namandla uchauya nesimba niza kwamkela amandla lina uchagamuchidzai simba imi nxa umoya ongcwele sefikile kana mweya mutsvene asvika phezukwenu pamusoro penyu selilamandla kana maane simba selizaba ngofakazi bami muchava zvapupu zvangu eJerusalema paJerusalema eJudiya paJudiya eSamaria nemuSamaria kuze kufike emkhawulweni yomhlaba
nokusvikira kumugumo wenyika. Zwana sithandwa sami. Inzwa hama La yangu. madoda la Ava varume ava aqakathekile impela. vanokosha zvikuru. Hallelujah. Glory to God. La madoda la Ava bizwa varume uJesu ava balomsebenzi. vane basa. Baphose bakhuthu kuwubona. Vakapotsa kuona. Baphose babona umbuso wasele emhlabeni lapha. Vakapotsa vaona ushe hwepano panyika. Kanti umbuso kaJesu Nyampera ushe hwajesu asiwo walapha. hausi hwepanapa. Yikho sizwile ngaphambili. Ndokusakatanzwa pamberi apo. Is 40 days wayebatshela ngokombuso kaThixo. 40 days akanga achivaudza pamusoro pezvoushe hwaMwari. Achiwo emhlabeni la. Kwete hwepanyika panapa. Basebemangala. Vakachishamisika. Hawu. Kuti Besithi umbuso uyabuyela manje. vachiti ushe hunodzoserwa. Amandla sesitshengisile. Simba atiratidza. Uyavuka uyafavuke. Anofawo akafa akamuka. Ithuna kalimbambanga. Neguva rina kumbata. Ithemba labo kuJesu Tariro yavo kuna Jesu laselinamatheleza. rikachinamatira so. Kodwa zwana kutshela. Asinzwa ndikudze. Uthi yena Anotiye. lina Imi. niyakwamukela amandla Muchagamuchira simba. esefikile phezu kwenu. Kana simba rasvika pamusoro penyu. Nibe ngofakazi bami Muchava zvapupu zvangu. eJerusalema, MuJerusalema. eJudiya, MuJudiya. neSamaria Samaria. nasezweni lonke. Kusvikira kumugumo wenyika. Lalela sihlobo sami. Terera hama yangu. Lo msebenzi Vane basa. lapha Apa. banika umsebenzi Vari kupiwa basa. wokufakaza ngoJesu. Rokupupura zvaJesu. Yebo, Wonku. okuqinisa Wokusimbisa. ukuthi uJesu Kristu ungumsindisi. Kuti Jesu Kristu mponesi. Bafakaza eJerusalema Vapupure muJerusalema. lapho uJesu abotshwa khona. Apo Jesu paakasungwa. Khonapho esigodlweni Ipapo pamzinda. abapristi abambophayo bekhona, Vaprista vakamusunga varipo. amapholisa ambethelayo ekhona, Mapurisa akamusunga aripo. ijele lakhona likhona. Jere racho futi riripo. Lalela futhi Terera futi. nezipikili zikhona entabeni lapha, Nezvipikiri zviripo pagomo paya. nesiphambano silele lapha eGolgotha. Nechimuchinjiko akarara pagorokota paya. Kodwa Asi. la madoda la Aiva varume ava. kumele afakaze, Vanofanira kupupura. akhuluma indaba kaJesu, Vataure nyaya yaJesu. bambone senzani, Vakamuona achite. bezwa esithini, Vakanzwa achitaura achite. ehamba njani, Achifamba sei. benze lokho akwenzayo, Vaite zvaakaita. bakhuluma kukhulumayo, Vataure zvaakataura. lemsebenzi ayenzayo. Nemabasa akaita. Sengikhumbula amazwi akhe uJesu Vachirangarira mashoko aJesu. esithi okholwa kimi Vachiti vanotenda kwandiri. uzakwenza imisebenzi emkhulu kunale. Uchaita mabasa makuru anopfuura awa. Uyabona ke, Unoona? banika umsebenzi Vakapiwa basa ke. okuba ngofakazi Kuti vave zvapupu. bakaJesu weNazareth. VaJesu weNazareta. Bafakazi buqala eJerusalema Vapupure kutanga paJerusalema. naseJudiya lonke, NeJudiya rose. leSamaria NeSamaria. lapha okwakunqatshelwa khona ukuthi bayechumayela khona. Ikoko kwavairambidzwa kunoparidza iko. uJesu sekhuluma khathesi Jesu akutaura manje. uthi lakhona leSamaria Ari kuti naiko kuya kuSamaria. kuze kuyefika ekukhawuleni kwezwe. Kusvikira kumugumo wenyika. Bayafika khona Vanosvika vakasvika iko. ngenxa yokwembeswa ngamandla kamoya ongcwele. Nemhaka yekuti vakanga vaombekwa nesimba Sebenikwa roMoya Mutsvene. amandla sihlobo sami. Vapiwa simba. Isithembiso sikababa Chivimbiso chababa. sesifikile phezulu. Chakanga chasvika pamusoro pavo. Nansi indaba emangalisayo. Inyaya inoshamisa iyi. Khangela lapho kwenzakala. Tarira zvakaitika. Igama lenkosi malibonke. Zita raShengarite. Akubukele lapha. Ipo eva woizi. I-exchange ekhona lapha. Upotarisa chinjano yakaitwa. Ukutransferwa komsebenzi. Kuchinjaniswa kwebasa kurichitorwa. Unikwa kubafundi. Richitorwa kuvadzidzi richiiswa. Lalela sihlobo. Terera hama. Owayebhode eGalile, Akanga achitenderera muGalile. eDekapoli, Nemudhikapori. eSiriya, NeSiriya. ngaphetsheya kweJorodani, Nemhiri kwaJorodhani. uJesu NdiJesu. ehamba la abafundi bakhe. Achifamba nevadzidzi vake. Udumo lwakhe lwaluhamba indawo zonke. Mukurumbira wake ukanzvika nzvimbo dzese. Beletha kuya abagulayo, Vachiuya nekwaari nevairwara. abaparaliyo, Nevakanga vane nabela amabhungane, nevakanga vane nababelezithuthwane, nevakanga vane zvipusha. nabafa inhlangothi, Nevakanga vakafa mitezo. wabaphilisa bonke, Akavaporesa vose. nabalamalepheru Nevakanga vane vaparembudzi. wabahlanza, Akavanatsa. wavusa abafileyo. Akamutsa vakafa. Lalela wena, Terera iwe. wavusa abantu ababefile. Akamutsa vanhu vakanga vafa. Nangu uJesu Oyu Jesu. echumayela futhi indaba zombuso kaThixo, Achiparidza futi nhau dzeushe hwaMwari. ethethelela izono Achikanganwira zvivi. lapha emhlabeni la. Pano panyika. Yena
iye ngoba uyindodana yomuntu, nokuti mwanakomana wa Mwari, indodana kaThixo mwanakomana wa Baba, enamandla okuthethelela izono. anesimba rokukhanganira zvivi. Yes, Wonke unawo amandla okuthethelela izono. anaro simba rokukhanganira zvivi. Kodwa lapha Asi apa senika abafundi umsebenzi, akupa vadzidzi basa, uthi kubo ngamanye amazwi, unoti kwavari nemamwe mashoko, noma ngihamba mina kunyange ini ndichienda hangu umsebenzi awumanga. asi basa rina kumira. Khubani indaba amadoda Pfurirai mberi nenyaya yavarume eJerusalema, kuJerusarema, fakazani, phupurai eJudiya, kuJudiya, shumayelani, paridzai eSamaria, kuSamaria, fakazani, phupurai izwe lonke nyika yose maligcwala indaba yevangeli. ngaizadzwe nenyaya Haleluya. yevhangeri. Uyakhumbula uJesu esithi Unorangarira Jesu achiti leli vangeli lombuso liyakutshinyela ezweni lonke ivhangeri youshe ichaparidzwa munyika dzose, libe ufakazi chive chapupu kwandi kufika ukuphela. kumarudzi wose kuguma kugosvika. Nansi indlela yokulihambisa, Yeyi nzira yekuzvifambisa, uyabanika amandla. unovapa simba. I-Great Commission, Uku kwakanga kuri kutumwa kukuru. hambani ke, Hendai kodwa asi lingahambi musafamba, lingakembeswa ngamandla kamoya oyingcwele. musayenda musati maombekwa nesimba romweya mutsvene. Hlalani eJerusalema, Garai paJerusarema silindele isithembiso. murindire chipikirwa. Uyabona sihlobo sami, Unoona hama yangu, kuqakathekile ukwembeswa ngamandla kamoya oyingcwele. zvinokosha kuti uombekwe nesimba romweya mutsvene. Oh, sihlobo esithandekayo, Oh hama yangu, uyamdinga umoya ongcwele, unomutsvaka mweya mutsvene, uyasidinga isithembiso lesi. unochitsvaka chipimbiso. Nxa abafundi benkosi Kana vadzidzi vashe kwathiwa bangafakazi, vakanzi vasapupura, bangachumayeli, vasaparidza, bengakembeswa ngamandla kamoya ongcwele, vasati vaombekwa nesimba romweya mutsvene. uyabona ukuthi la uyawufuna Unoona kuti newe unouda useselo msebenzi sihlobo sami uchine basa hama yangu wokusondela kuThixo, wokuswedera kuna Mwari, akwembese ngamandla kamoya oyingcwele. akuombeke nesimba romweya mutsvene. Ngiyakholwa mina ukuthi abafundi balalelisisa amazwi enkosi, Ndinoti zvitenda ini kuti vadzidzi vakatereresesa mashoko ashe, bathatha umyalo wenkosi, vakatora murayiro washe, bonke bazinikela kulokhu inkosi ekukhulumayo. vose vakazvipira kune zvozvo ishe zvaakanga ataura. Ngiyakholwa futhi Ndinotenda futi ukuthi inhliziyo yabo, kuti moyo yavo, glory to God, amen, yaphakama, moyo yavo yakasimuka, bafisa linto le, vakashuva chinhu ichi, balangazelela, haleluya, vakatakwairira ukwamukela amandla kamoya oyingcwele. kuti vagamuchire simba romweya mutsvene. Sisithembiso sikababa, Hongu chipikirwa chababa, amandla kamoya oyingcwele. simba romweya mutsvene. uJesu sebatshelile Jesu avavudza ukuthi uJohane wabhabhatiza ngamanzi, kuti Johani akabhabhatidza kodwa nemvura, nina asi imi niyakwambatiswa ngamandla kamoya oyingcwele. muchabhabhatidzwa nesimba romweya mutsvene. Johane waze wakhuluma Johani akasvikira pakutaura wathi ozemva kwami akati, anouya shure kwangu uza kunibhabhatiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. achakubhabhatidzai nomweya mutsvene nomoto. Sengani ngiyambona uPeter Sendinenge ndiri kumuona Pita noJohane naJohani noJakobe naJakobo uMateu, naMateu uyazi noMakho, naMarko, abafundi benkosi vadzidzi vashe, inhliziyo yabo moyo yavo isithi siyafuna lawa amandla. vachiti tinoda Haleluya, simba, siyalifuna tinoda isithembiso sikababa chipikirwa chababa, ngoba uJesu ukhulumile. nokuti Jesu akataura. Sihlobo esithandekayo, Hama inodikanwa, inhliziyo yakho moyo wako ayiphakame, ngausimuke, khangela isithembiso sikababa, tarise chipikirwa chababa ichi, umoya oyingcwele, mweya mutsvene, umoya oyingcwele, mweya mutsvene, umthokozisi, munyaradzi, amandla kamoya oyingcwele, simba romweya mutsvene, wokufakaza, wokupupura, wokushumayela, rokuparidza, wokuhambisa indaba yenkosi, rokufambisa nyaya yashe, wokusebenza imisebenzi yenziwa nguJesu. rokubata mabasa akaitwa naJesu, Qala eJerusalema, kutanga muJerusarema, eJudiya kusvika Judea neSamaria, neSamaria, kuze kuyefika ekupheleni kwezwe. kusvikira kumugumo wenyika. Oh, Glory to moya God. ongcwele, Mweya mutsvene, ngiyakukholwa mina ndinozvitenda ini ukuthi abafundi benkosi kuti vadzidzi vashe inhliziyo yabo yaphakama. moyo yavo yakasimuka. Haleluya, Amen. yaphakama lesi sithembiso, Vakasimuka moyo yavo nechipikirwa ichi, bafisa, vakashuva, balangazelela, vakatakwairira, bafisa vakashuva.
bafuna amandla la vakada simba iri isithembiso sikababa chipikirwa chababa amandla kamoya oyingcwele simba romoya mtsheni haleluya Glory to God. ukubhabhathizwa ngamandla kamoya oyingcwele ngomoya oyingcwele nangomlilo wasezulwini kubhabhatizwa nomoya mutshene une moto wokudenga kuyafiseka lokho zinoshubika izvi kuyafiseka lokho zinoshubika izvi ngokwakho mkristu zvako mkristu isithembiso sakho mzalwane chipimbiso chako kuyenzeka zvinoitika uthixo kakhethi isimo somuntu mwari hasarudzi chimiro chomunhu ungazinikela ukazvipira Jesu Kristu weNazaretha Jesu Kristu weNazareta ungembeswa ngamandla kamoya oyingcwele ungawombekwa nesimba romoya mtsheni namhlanje nasi uno uyonala inkonzo neshumiro iyo ino haleluya Glory to God. angehlela kuwe amandla asezulwini simba rokudenga rikaburukire pamusoro isithembiso pako sikababa singehlela kuwe brother chipikirwa chababa chingaburukira pamusoro pako brother ungembeswa ngamandla kamoya oyingcwele nangomlilo ungawombekwa nesimba romoya mtsheni nomoto igama lenkosi malibongwe zita rashenga ritendwe siyamangalisa indaba leyo ayikhulunywa nguJesu inoshamisa nyaya iyi yaitaurwa najesu kulumbuthano lo pamuvungano iwoyuyu esebuthene nabo aungana nabo wabatshela indaba emangalisayo akavaudza nyaya inoshamisa khumbula amazwi akhe rangarira mashoko ake wathi yena akatiye kunilungele bafundi ukuthi ngimuke zvakakufanira imi kuti ndiende ngoba uma ngingamuki kana ndisingaendi akayikuza umthokozisi haangazouyi munyaradzi manje sihlobo sami zvino hama yangu akulalela isimanga esalandelayo imboteerera chishamiso chakatevera verse 9 sechilo lokhu wakhutshulwa besambheka ifu lamamkela ababe besambona zvino wakati areva izvozvi akakwidzwa vachakataririra gore rikamubvisa vakasazomuvona besaqolozela ezulwini esenyuka bheka amadoda amabili emikubo emphethe izingubo ezimhlophe zvino vakati vakatarisisa kudenga iye achikwira tarira varume vaviri vamire navo vakafuka nguvo chena athi nina madoda aseGalile nimeleni libheke ezulwini na lo uJesu osuswe kini wenyukela ezulwini uyakubuya njengalokhu nibone eya ezulwini ivo imi varume veGarileya makamirireko makatarira kudenga uyu Jesu wakabva kwamuri akakwidzwa kudenga uchauya saizvozvo sezvamamuvona achienda kudenga zihlobo ezithandekayo hama dzinodikanwa nansi imhlolo isenzeka phambi kwabafundi iri shura richiitika pamberi pevadzidzi isimanga esimangalisayo chishamiso chinoshamisa lalela sihlobo ezithandekayo teerera hama inochiitika esakhuluma nabo achataura navo igama lenkosi malibongwe zita rashenga ritendwe ebatshela ngomoya oyingcwele achivaudza nezvomoya mutshene ebachazela ukuthi bangasuka eJerusalema baze bamamkele umoya oyingcwele achivaudza kuti vachabva Jerusarema kusvikira vagamuchira mweya mutsvene esakhuluma nabo achataura navo esakhuluma lamazwi achiri kutaura aya mashoko lithi lizwi shoko rinoti rokudenga esechilo lokhu wakati ataura izvi wakhutshulwa besambheka ifu lamamkela ababe besambona wakati areva izvozvi akakwidzwa vachitarisira kudenga vachitaririra gore rikamubvisa vakasazomuvona ekhuluma achitaura ekhulume balayela achitaura achivarayira wakhutshulwa akabviswa besambheka so vachakatarisa kudai uyazi isihlobo unoziva hama kwenzeka into emangalisa kwakaitika chinhu chinoshamisa lalela sithandwa sami teerera mdikani wangu uJesu esiza lapha emhlabeni Jesu achiuya pano panyika wazalwa akaberekwa ezalwe esithebeleni lapha akaberekerwa mudanga muya kodwa khangela asitarira esesuka la
akubva kanyamalalanga haana kungotsakatika kwete wakhutshulwa akabviswa bembhekile vakamutarisa bembona vachimubona ekhuluma achitaura amandla esezulwini amthatha simba rokudenga rikamutora wakhutshulwa akakwidzwa wahamba akaenda wenyuka akakwira bembhekile vakamutarisa wakhutshulwa phambi kwabo akabviswa pamberi pavo nango oyo wahamba akaenda ifu lamamkela gore Glory to God. rikagamuchira inqola yasezulwini ngoro yokudenga glory to God Amen. ilifu lamamkela gore rikamugamuchira elavela laphana rakabva paya uyakhumbula entabeni yokukhazimula unorangarira pagomo riya rekubwinya ukuthi kwehlifu kuti pakaburuka gore labasithibeza rikavadzikatidza wezwakala ilizwi ukanzwika inzwi lisithi lo uyindodana yami richiti uyu mwanakomana wangu engikholwa uye mzweni wandinofarira munzweyi uyabona ke unoona nanti futhi ilifu lapha eriri gore futi transport yasezulu transport yokudenga semamukele uJesu yakumugamuchira Jesu abafundi bemkhangele vadzidzi vakamutarisa kwenzeka isimanga pakaitika chishamisa into emangalisayo chinhu chinoshamisa Elisha wabona uElijah akaona Elija ethathwa inqola yomlilo achitorwa nengoro yomoto kodwa abafundi asi vadzidzi babona into emangalisayo vakaona chinhu chinoshamisa uJesu ezihambela nango Jesu achizviendera hoyo inhliziyo yabo moyo yavo inamathele yakanamatira kuJesu kuna Jesu ngoba qaphela phela cherechedzaka ukuthi wayekhuluma nabo nokuti waitaura navo iattention yonke kuzvimisira kwose lokulalela konke nokuteerera kwose kwakukuJesu la kwakanga kuri pana Jesu inhliziyo yabo moyo yavo ibheka into azikhuluma yakanga yakatarisa zvaaitaura phefumulo yabo mweya yavo iphakanyiswe ilizwi alikhuluma yakanga yakasimudzwa neshoko nxa raakataura ekhuphuka paanospidzwa buhamba bonke nenhliziyo zabo ari kukwidza achikwidzwa nemoyo yevadzidzi pamwe chete kuyahamba konke kuyezulwini zvose zviri kukwidzwa zvichienda kudenga besambhekisisa vachakamutarisisa asizwa ukuthi bakhuluma hatinzwi kuti vakataura asizwanga lokumangala kwabo hatinzwe nokushamisika kwavo hayi kwete kodwa sikuzwayo yilokhu asi chatinonzwa ndechichi besaqolozela ezulwini vachakatarira kudenga esenyuka achikwidzwa bheka tarira kutsho ukuthi khonapho nje ipapo all of a sudden ipapo chiriporipocho bheka tarira amadoda amabili emikubo varume vaviri vakamira navo embethe ingubo ezimhlophe vakafuka nguvo chena kade engekho la madoda vakanga vasipo varume ava emhlanganweni kaJesu labafundi pamusangano wajesu navadzidzi kodwa asi uJesu esefika lemayezini le jesu akusvika kumakore ifu limamukela gore rikamugamuchira besebengasakwanisa ukumbona vasisagoni kumuona bethuswa ke nanka vakachivhunduswa amadoda amabili ava varume vaviri emikubo khona la vakamira navo papa bembethe ingubo ezimhlophe vakafuka nguvo chena uyayikhumbula ingubo emhlophe unoirangarira nguvo chena leyana iya ingilosi laphana ihlezi phezu kwelitshe ngesonto ekuseni pamutuma uya akanga akagara pamusoro pebwe pabwiro mangwanani wayele ngubo emhlophe njengonyazi wakanga akapfeka nguvo chena yakachena semeni nansi ingilosi ezimbili ava vatumwa vavira bagqoka ingubo ezinjalo vakafuka nguvo idzodzo banamazwi aqakathekileyo vane mashoko anokosha bathi nina madoda vanoti asekhaya imi varume vegarireya nimeleni libheke ezulwini na. makamirireko makatarira kudenga uJesu osuswe kini uyu jesu akabva kwamuri wenyukele ezulwini achienda kudenga uyakubuya haleluya uchabuya njengalokhu nimbonile eya ezulwini sezvamamuvona achienda kudenga haleluya amen lamadoda akamafundi ava varume vadzidzi ava inhliziyo yabo namehlo abo moyo yavo nemeso avo kwakubheke ezulwini zvakanga zvakatarisa kudenga bethuswa ngamadoda la mabili vakabvunduswa nevarume vaviri ava sebekhuluma amazwi vakutaura mashoko nina madoda asegalile vakuti imi varume vegarireya nimeleni libheke ezulwini makamirireko makatarisa kudenga lujesu lo
uyu Jesu osuswe kini lo wabviswa kwamuri waya ezulwini. akaenda kudenga. Zwanini bafundi, Inzwai imi vadzidzi, lalelani nansi indaba, tererai henyaya, uyabuya futhi. unouya futi. Igama lenkosi malibonke. Dzita raShe ritendwe. uJesu yeza, Jesu unouya, uzabuya uchabuya, njengalokhu limbone ezulwini, sezvamamuona achienda kudenga, ekhuphuka nje. achisimudzwa kudai. Bafundi, Imi vadzidzi, lindani, rindai, uJesu uyabuya. Jesu anouya. Uyazi Unoziva, kwaba isimanga, chikava chishamiso, ayikho enye ingxoxo abayixoxa labo hakuna imwe hurukuro yavakataura alubana siyayizwa. dai tichinzwa, Babatshela wona lawo mazwi asi vakaudzwa aya mashoko ukuthi uJesu yeza, kuti Jesu unouya, indodana kaThixo mwanakomana waMwari, eyazalelwe iye eBethlehema uya wakaberekerwa paBheterehema 33.5 years ago. 33.5 makore apfuura. Nangu lapha Woyo apa uqedile imishini yakhe, apedza basa rake, usenyukele ezulwini. asimudzwa aenda Kodwa kudenga. lamadoda la Asi ava varume ava atsheliwe umsebenzi vaudzwa mabasa wokuthi batshumayele ivangeli, okuti vaparidze ivhangeri, baqale bembeswe ngamandla kamoya oyingcwele, vatange vaombekwa nesimba romweya mutsvene, khona beza kuyatshumayela vochizoenda kunoparidza, babe ngofakazi. vave zvapupu, Hallelujah, Glory to God. babe ngofakazi. vave zvapupu, Igama lenkosi malibongwe, tinotenda, babe ngofakazi. vave zvapupu. Uyakubona lo mbeswe ngamandla kamoya Kana oyingcwele, waombekwa nesimba romweya mutsvene, awubilivila hauzombove simbe, waduba namandla, unova nesimba, ube ngufakazi ugova chapupu walezi ndaba zasezulwini. wenhau idzi dzokudenga, Uzaba ngufakazi wesiminya uchava chapupu chazokwadi wendaba yokuphenduka ezonweni. nenyaya yokutendeuka pazvinhu, Uzaba ngufakazi wesiminya uchava chapupu chezokwadi wendaba yokuzalwa kutsha. panhau yokuberekwa kutsva, Uzaba ngufakazi wesiminya uchava chapupu chazokwadi endabeni yokungcweliswa. panyaya yokucheneswa. Yes, ufakaze futhi Wongupupure futi ngamandla kamoya nesimba oyingcwele. romweya mutsvene, Hallelujah, Glory to God. umoya oyingcwele mweya mutsvene nxa isifikile kuwe kana achingasvika kwauri uzaba ngufakazi. uchava chapupu. Hallelujah, Amen. uzabhoda indawo yonke Uchatenderera nyika yose ubatshela ngevangeli likaThixo, uchivaudza nezvevhangeri yaJesu Kristu, ufakaza ngendaba zikaJesu, uchipupura nenyaya dzaJesu, ukhuluma ngezindaba zombuso kaThixo. uchitaura nenhau youshe bwaMwari. Nangu uJesu Woyu Jesu uyasuka anosimudzwa, chiya abafundi, ari kusiya vadzidzi, ubanika amazwi, avapa mashoko, uyale abafundi bakhe arayira vadzidzi vake ukuthi bangasuke eJerusalema. kuti vasabva Jerusarema. Esakhuluma Achataura wenyuka, akakwidzwa wanyukela ezulwini. akaenda kudenga. Amadoda amabili Varume vaviri akhuluma indaba emangalisayo, vakataura nyaya inoshamisa, athi yona vakati ivo, madoda asegalile, imi varume veGarireya nimele nilibheke ezulwini. makamirirei kwamakatarisa kudenga. uJesu elimbone hamba lo Uyu Jesu amaona achienda, uzabuyabuye uchauyazve njengalokhu nimbonile. sezvamamuona achienda. Asuka hamba, Akabva vakaenda. asizwe bona ukuthi benzani abafundi. Atinzwei kuti ivo vadzidzi vakaitei. Verse 12, Verse 12. basebebuyela eJerusalema bevela entabeni okuthiwa ngeyomhlwathi ekufuphi neJerusalema ibanga lokuhamba ngesabatha. Zvino vakadzokera Jerusarema vachibva pagomo rinonzi reMiorivhi riri pedyo neJerusarema nhambo yerwendo rwesabata. Basuka ke Vakabva baye eJerusalema vakaenda Jerusarema njengokulayela kukaJesu. sokurayira kwaJesu. Wathi yena Akati ningasuke eJerusalema. musabva Jerusarema. Verse 13, sebengenile eJerusalema bakhuphukele egumbini eliphezulu lapho bekuhlezi uPetro noJohane, noJakobe noJohane noAndrea noFilipu noThomasi noBartholomewu noMatewu noJakobe ka-Alfeo noSimoni umziloti noJuda umfowabo kaJakobe. Vakati vapinda vakakwira muimba yaiva pamusoro, pakanga pagere vaiti Petro naJohani naJakobu naAndrea naFilipu naTomasi naBartolomeo naMateo naJakobo mwanakomana waAlfeo naSimoni mziloti naJudasi mwanakomana waJakobo. Qaphela ukuthi abayanga endlini zabo, Tarira,
cherechedza kuti havana kuinda kudzimba dzavo bevela entabeni yemhlwathi vachibva pagomo remiyorifi baya endlini yaphezulu le vakaenda kuimba yekumusoro sebengenile eJerusalema pinda mujerusarema bakhuphukele egumbini eliphezulu vakasimuka vakakwira kuimba yekumusoro bahlala lapho vakagara ipapo nanka amagama abo haya mazita avo besenza ilizwi likaJesu weNazaretha vachiita shoko rajesu ukuthi bangasuki kuti eJerusalema vasabva jerusarema bahlale balindele isithembiso sikababa vakanzi vagare varindire chipikirwa chababa balindele ukwembeswa ngamandla kamoya oyingcwele kungakabi izinsuku eziningi varindire kuombekwa nesimba romweya mutsvene mazuva mazhinji asati apera. verse 14 labo bonke baqinisa nganhliziyonye ekunxuseni nasekukhulekeni kanye nesifazana noMaria unina kaJesu nabazalwane babo. Ava vose vakatsungirira nomoyo mumwe pakunyengetera navakadzi na Maria mai vaJesu nomunun'ina wake Baqinisa vakatsungirira bendawonye no vari pamwe chete nganhliziyonye nomoyo mumwe banxusa vakanyengetera bakhuleka bendawonye lo mama kaJesu vari pamwe chete na Maria mai vaJesu ndabanye abesifazana navamwe vakadzi labanye abazalwane khona lapho navamwe vazvarwa bahlala ke lapho vakagara inamba yabo siyayizwa namba yavo tinoinzwa ukuthi babe ngu120 kuti vakanga vasvika 120 ngenxa yokuthi bangcwelisiwe laba bantu nokuda kokuti vanhu ava vakanga vacheneswa benhliziyonye vakanga vane moyo mumwe ngenxa yenhliziyo engcwelisiweyo nokuda komoyo wakacheneswa bakhuleka vakanyengetera banxusa vakakumbira belindele isithembiso sikababa vakarindira chipikirwa chababa. sihlobo esithandekayo hama inodikanwa nawe namhla newe nasuno ungaqinisa ekukhulekeni ungatsungirira pakunyengetera ungaqinisa ekunxuseni ungatsungirira pakukumbira ulindele isithembiso sikababa vakarindira chipikirwa chababa. Yesu wogcwaliswa nawe wonke newe ungazadzwa ngamandla kamoya oyingcwele kungakabi izinsuku eziningi nesimba romweya mutsvene mazuva mazhinji asati apera. ngene emthandazweni pinda pamunamato zinikele zvipire zahlukanise njengalaba zvitsaure sevavava woba wedwa njengalaba iva wega sevavava phuma emhlabeni buda panyika phuma enkulumeni zezweni buda pamutauro wenyika lindela isithembiso sikababa rindira chipikirwa chababa. yebo sihlobo sami amandla kamoya oyingcwele wongu hama yangu simba romweya mutsvene namhla ntambama nasi manheru fika kulezi nkalo lezi fika panhano idzi wena ungakembeswa ngamandla iwe usati waombekwa nesimba lalela isithembiso teerera ichi zingakabi izinsuku eziningi mazuva mazhinji asati apera nawe uyembeswa ngamandla kamoya newe oyingcwele ungafukidzwa nesimba romweya mutsvene. nansi indaba emangalisayo iyi nyaya inoshamisa indaba yamandla kamoya oyingcwele nyaya yesimba romweya mutsvene. nansi indaba iyi emangalisayo nyaya inoshamisa uJesu wenyukile jesu wakakwidzwa wenyuka bemkhangele wakakwidza vakamutarira kanyamalalanga haana kungonyangarika. zwanini madoda inzwai varume yikho singofakazi nathi nokusaka tiri zvapupu nesu siqinisa lindaba kaJesu le tinosimbisa nyaya iyi yajesu ngoba kanyamalalanga nokuti haana kunyangarika kodwa wenyukela ezulwini asi haleluya wakakwidzwa kudenga. Glory to God. singofakazi besiminya tiri zvapupu zvazvo balezi ndaba zikaJesu benyaya idzi dzajesu idzi. mhlobo othandekayo hama inodikanwa kholwa ilizwi lokutshunyayelwa tenda shoko riri kuparidzwa kholwa ilizwi likaThixo tenda shoko ramwari kholwa kuJesu weNazaretha tenda kuna jesu wenazareta lawo uzembeswa ngamandla kamoya newe oyingcwele uchafukidzwa nesimba romweya mutsvene. thuba ngelakho mukana ndewako elokusondela enkosini nokuswedera kunashe isikhathi ngesakho nguva ndeyako nguwe namhla ndiwe nhasuno. uPetro sowembeswa petro akaombekwa uJohane sowembeswa johani akaombekwa abafundi bonke sebembeswa ngamandla vadzidzi vose vakaombekwa nesimba nabazalwana babachumayizayo
bembeswa ngamandla nevazvarwa vava vakaparidzira vakawombekwa nesimba labanye ohlezi labo khona lapho newe vakagara nawo ipapa sebembeswa ngamandla kamoya ongcwele vakatofukidzwa nesimba roMoya Mutsvene. ngiyakubusa sihlobo sami Ndinokukokawo hama yangu. akusondele Imboswedera sondela enkosini swedera kunashe khathesi intambama nje manheru anotanga bonisa uthixo ratidza ukuthi Mwari uyamfuna umoya kuti ongcwele unomuda Mweya Mutsvene isithembiso ngesakho chivimbiso ndechako isithembiso ngesakho chipikirwa ndechako uza kwembaswa ngamandla kamoya ongcwele uchafukidzwa nesimba roMoya Mutsvene kungakabi izinsuku eziningi mazuva mazhinji asati apera inkosi mayikubusise ishe ngakuropafadze sondela ke swedera ke sokulithuba lokuthandaza wamkana wokuti sokulithuba lokuzinikela yave enkosi nguva yekuzvipira kunashe nanti ithuba hoyi mukana lisebenzise shandisa sondela swedera zinikele zvipire zikhalale zvirambe ziphosele entandweni kathi kande pakuda kwaMwari haleluya Glory to God. izulu lizimisele ngawe denga rakazvimisira newe uJesu uzimisele ngawe Jesu akazvimisira pauri nomoya oyingcwele noMweya Mutsvene ulindele ukungena kuwe so akatorindira kupinda haleluya Glory to God. ulindele ukungena kuwe akatorindira kupinda pauri uma inhliziyo yakho ilungile kana moyo wako wakanaka uma impilo yakho ingcwelisile kana upenyu hwako hwakacheneswa uma umhlophe ngenhliziyo kana wakachena nomoyo angakwehlela umoya oyingcwele Mweya Mutsvene angakuburukira pauri na sondela ke sikhuleke swedera tinyengetera nanti ithuba khathesi hoyi mukana Yesu yisikhathi sakho manje yave nguva yako ma sondela ukhulume noThixo swedera utaure naMwari hlangana namandla ezulu sangana nesimba redenga haleluya sondela sikhuleke swedera ye tinyengetera ungabi livila zinikele usavasimbe zvipire asithandazeni Thixo kaAbrahama noIsaka noJakobe siyakubonga baba ngesithembiso sika baba namhla usitshela into emangalisayo baba ukuthi siyakwamukela amandla baba Thixo wami amandla kamoya oyingcwele uJohane wabhabhathiza ngamanzi kodwa thina siyakubhabhathizwa ngomoya oyingcwele haleluya siyabonga baba nampa abantu bakho Nkosi bakhona abangakembeswa ngamandla basebenze namhla bembese baba bakhona abadingayo Jehova bakhona abalangazelayo msindisi nguwohlola inhliziyo baba bonke abafikileyo kusilinganiso sakho yenza njalo bembese ngamandla kamoya ongcwele hlangana nathi sonke baba kuthi laba abangazalwa ngakutsha ubazale kutsha ungcwelisa inhliziyo baba wembese ngamandla kamoya ongcwele uphilisa abagulayo wenza imisebenzi yonke baba efunwa ngabantwana bakho namhlanje ngiyabonga baba siyakholwa Thixo kwenziwe lokhu sikucela ngegama lika Jesu kuze kube phakade amen asithandazeni isithembiso sika baba wonke uchipikirwa chababa amandla kamoya oyingcwele simba roMoya Mutsvene ungembeswa ngamandla kamoya oyingcwele nangomlilo ungawombekwa nesimba roMoya Mutsvene nomoto ngene emthandazweni phinda pamnamato zinikele zvipire hlobo esithandekayo hama inodikanwa nawe namhla newe nasuno ungaqinisa ekukhulekeni ungatsungirira pakunyengetera ungaqinisa ekunxuseni ungatsungirira pakukumbira ulindele isithembiso sika baba vakarindira chipikirwa chababa usumhlophe njalo kana uchinge wachena kudaro lalela sihlobo sami teerera hama yangu umoya oyingcwele Mweya Mutsvene isithembiso sika baba chipikirwa chababa yehlela phezulu Nkosi mayikubusise ishe ngakuropafadze uzabhabhathizwa ngomoya oyingcwele uchabhabhatidzwa noMweya Mutsvene kungakabi izinsuku eziningi sihlobo esithandekayo hama inodikanwa inhliziyo yakho moyo wako ayiphakame usimuke khakela isithembiso sika baba tarise chipikirwa chababa ichi umoya oyingcwele Mweya Mutsvene umoya oyingcwele Mweya Mutsvene uthokozisi munyaradzi amandla kamoya oyingcwele simba roMweya